Reka tubasuhuze kandi tubifurize ibihe byiza bakunzi baragaraze Africa, twizera ko mwiriwe neza, twizera ko mumeze neza, aho muri hose mumeze neza, ibintu ari amahoro. Ibintu bikomeje kugenda neza cyane, Imana ikomeje kubarinda, Imana ikomeje kuba byinshi mwifuza kugeraho muri uno mwaka. Ariko iyo mvuze gutyo ntabwo mba nirengagije ko haba hari umuntu waba ukunda ragaraze Africa, waba uyikurikira, waba ukurikira ibiganiro tumugezaho, ariko wenda ibyo yiyemeje kugeraho muri uno mwaka bikaba bitari gukunda. So ntago ari igihe cyo kumva ko byarenze cyangwa se byarangiye. Turacyari mu kwezi kwa gatatu, biba bishoboka ko nk'amezi 9 ari imbere ibintu bishobora guhinduka kandi bikagenda neza. Uyu munsi kuri ragaraze ya Africa mbazaniye inkuru icukumbuye y'uburyo Carlos Cassemilo guturuka muri Real Madrid akaza muri Manchester United yashimagije ndetse anashima cyane umukinnyi bakinana witwa Scott McTominay. Muri basuti ubundi Scott McTominay ni umukinnyi ki? Ni umukinnyi ukora ute? Ni umukinnyi nyabaki wo gushimagizwa n'umukinnyi mugenzi we w'umuhanga w'umurigendi nka Cassemilo. Ibyo bintu rero nibyo tubazanye kuri ragaraze Africa, mwe nimucikwe muri rusange. Mbere na mbere reka ntangire gutya. Cassemilo yaje muri Manchester United avuye muri Real Madrid mu mwaka ushize wa 2023. Ageze muri Manchester United yahuye n'ibibazo bitandukanye birimo imvune nyinshi zagiye zimukubita, zagiye zimushyira hasi, bituma atagira resultat atanga muri Manchester United. Cassemilo ku mukino wayihuzaga na Newcastle mu gikombe cya Carabao Cup, igikombe cya Carabao Cup, ndibuka ko ikipe ya Newcastle yatsinze Manchester United ibitego 3-0. Uwo mukino ni nawo Cassemilo avunikiramo imvune, ubwo ni mu Gushyingo, ni mu kwezi kwa 11 mu mwaka ushize. Biza kurangira Cassemilo avunitse gutyo, aragenda ajya kuryama, ajya kwivuza. Cassemilo amaze kuvunika, umwana witwa Kobe Mayena, Kobe yahise afata umwanya aravuga ati ni njyewe ugomba gusimbura Cassemilo. Umwana arafashe umwanya aragenda, ni umwongereza, umwana w'igikara, ngira ngo mujya mumubona cyane, ni umwana w'agakara cyane. Kobe ngira ngo muramuzi cyane, niwe wasimbuye Cassemilo. Noneho rero amaze gusimbura Cassemilo ahagarukiye mu mvune, kandi navuga ko Kobe yahagaze mu mwanya wa Cassemilo neza, kuko ntako atagize ugereranyije nuko nyine ntabwo yari asanzwe azi. Umwana w'umwongereza wavutse ufite imyaka mikeya cyane, ukiri mutoya, ntabwo yari azwi nyine muri rusange, kandi ahagara mu mwanya wa Cassemilo neza. Hanyuma Cassemilo ahaziye rero avuye muri ya mvune, itangazamakuru nyine ramwegera ramaze ati mbese Manchester United urayibona ute, ibintu urabibona gute, urabona byerekeza hehe? Cassemilo aravuga ati ikipe yacu imeze neza, nta ribi, ibintu biragenda. Ubwo bageze ku mukinnyi ashimira cyangwa se abona yagashimiye, Cassemilo yabanje afata nk'umwuka araruhuka, arangije aravuga ati njyewe nshimira kandi mbona ko umukinnyi witwa Scott McTominay ariwe mukinnyi mwiza kuri ino si. Ni umukinnyi mwiza, twafata ngo ni umukinnyi mwiza ukina hagati kuri ino si, nta kipe nimwe atajya gukinira kandi ikamubanza mu kibuga. Ibyo bintu si ibyo, ayo magambo ntago ari abantu bari biteze ko Cassemilo ari bwashimire wenda Kobe kubera ko yamusigariye mu mwanya we, akamuvuga ati niwe kubera ko yansigariye mu mwanya reka mushimire. Ariko biza kurangira ashimye Scott McTominay, umunya Scotland. Muri bazo ubundi Scott McTominay ni umukinnyi ki wo gushimwa cyangwa se wo gushimagizwa n'undi mukinnyi nyine bakinana mu ikipe imwe w'umurigendi nka Cassemilo. Scott McTominay ndagira ngo mbabwire ko ubu tuvugana niwe mukinnyi ufite ibitego byinshi muri uno mwaka muri Manchester United
ariko abinganya na Rasmus Hojlund. Ariko se muribaza ngo Rasmus Hojlund ni umukinnyi ki wo kunganya ibitego na Scott McTominay? Kandi Rasmus Hojlund njya mubabwira ko ni umwataka, ni umukinnyi w'umwataka, ariko Scott McTominay ni umukinnyi ukina mu kibuga rwagati, ni umukinnyi ukina mu kibuga rwagati kandi akanatsinda. Ni nabyo Cassemilo ashingiye avuga ati umukinnyi ukina mu kibuga rwagati ariko ukabona arahora imbere y'izama, niwe mukinnyi wa danje mbona muri Manchester United. Rasmus Hojlund yaje ari nk'umwataka uje gucungura ikipe, ngira ngo yavuye muri Atalanta bamuguze miliyoni 34, ariko izo nizo zari rekritoma kuko bamwemerera na miliyoni 8 z'ama add-ons zo kumwongera, nyine yitwaye neza bakagenda bamwongera bakajya bamuterekaho nk'umunani z'ama add-ons zo kumwongeraho nyine igihe yaba yitwaye neza. Ariko bigaragaza ko umusaruro we ugereranyije na Scott McTominay waje we akina mu kibuga rwagati udashinzwe guhiga ibitego, bigaragaza ko Scott McTominay arenze Rasmus Hojlund. Kuko ngo Cassemilo yavuze ngo ni umukinnyi ukina mu kibuga rwagati ariko ushyira n'imbaraga ze mu gutaha izamu, ndetse ubona ahiga ibitego, ubona ari umuhigi ushaka ibitego byinshi cyane. So Scott McTominay ni umukinnyi koko, nawe iyo umurebye ubona ibibaraga bye, ubona ukuntu avuduka, ubona n'umukinnyi umerita kuba yakina muri Manchester United. Kandi si na Cassemilo gusa, n'abahanga mu mupira w'amaguru babona ko Scott McTominay ari umukinnyi w'umuhanga wagakinnye koko muri Manchester United, ariko n'ikipe yose yamwifuza kuri ino si yamutwara kandi yamukinisha mu kibuga abanjemo. Ikindi, ntabwo Scott McTominay ari umukinnyi n'ubundi usanzwe uzwi cyangwa se ngo ari usanzwe umenyereweho gutsinda ibitego, kubera ko ndagira ngo mbabwire ko igitego cya mbere Scott McTominay yatsinze agitsindira Manchester United yagitsinze ubwo Manchester United yakinaga na Liverpool mu mukino ya FA Cup. Yes, mu mukino wa FA Cup. Hanyuma Manchester United itsinda Liverpool ibitego 4-3. Yego, aho ngaho naho Scott McTominay yatangiye gutsinda ibitego, akina nk'umukinnyi ukina hagati ariko atangiye no gutsinda ibitego. Ibyo rero nibyo bisa naho byamusembuye, atangira kugenda atsinda ibitego. Ngira ngo no mu mukino ushize Scott McTominay yari yatsinze igitego. So rero navuga ngo Scott McTominay ni umukinnyi uko mwiza, ndetse na Cassemilo n'abandi bantu bazi kureba umupira w'amaguru, babasha gusesenga umupira w'amaguru, babasha kuba bareba mbese Scott McTominay ni umukinnyi kuko n'umukinnyi w'umuhanga. So reka tubashimire rero kuba mwakomeje kubana natwe kuri La Grace ya Africa. Mwakoze cyane, twebwe tubayeho kubera mwebwe. Ibyo muzajya mutubwira tubagezaho, nkunda kubabwira nti mutubwire ibyo tubabwira, mutubwire mbese murifuza ko uyu munsi twahinduramo iki, mbese uno munsi twakoze iki kitabanyogeye. Ibyo bintu rero tuba tubishaka, mudukubite ama comment yanyu, mutubwire muti mbese ni ibiki dukwiye gukosora, ni ibiki dukwiye kwimprovinga. Ibyo bintu biradufasha cyane kuko La Grace yajeho kugira ngo ijye babwira byinshi, amakuru mashyashya agezweho, mbese ni ibiki biba bigezeho mu mupira w'amaguru, mu entertainment ndetse n'ibindi muri rusange. So twizere rero ko mwishimiye cyangwa se mwanyuzwe n'ikiganiro twabagiranye. Mwakoze kubana natwe rero, mukomeze kugubwa neza cyane. La Grace turabakunda cyane cyane cyane. Ciao ciao.